大家平安。Jauh-jauh tu cua kajam naman na makai jinana sudibat. Saka tu cua kajam naman oruja supui na kai na semas. Imazai tua kaja cawanan na kai. Imazai tua sepata sulatan. Imazai tua tapurua karam patu tapuru katu shiva karam. 箴言4章10节到19节。Tisu na kualak Kisah saringawa rava sutua kukai Kiradu asu nasi Ku tiniruan asun tua Sika mepuvarungan ajaran Saku tiakin suna maka tua Sebe-sebe ajaran Asu si jukwasa nanga Neka nuri su sika eseng No mituru esun Ini kasuna uri matani Ivarungu a pararaut asu kini turu ki marusu nasi yanga Maya makazwazwa itwa pinakazwanan nua nakuya a tsau Maya ki wawaulan twazwa baru nua zwa nakuya a tsau Ki waviratu twa nakuya Maya ki jajaran Vaiku tuasu jaran Maya ngata a kipa aruvuan tua nakuya a nakuya a tsau no inika naki po sensengan tua nakuya inika sekataet no inika na pasrapai tua tsau inika selengwa a inerengan a nakuya namasan tukes nya maju a pasrapai namasan tatekeran a baba ni maju a jaran noa nangwangwa a tsau na maya tua terat no shika lia no ta sauni ta talangtang a pate tua a kamu adaban Ajaran noa nakuya a tsau maru zemzeman nanga noa vengi saka no matani jamaju inika kemelang tuki anema a sita kedusan aicu kai noa semas satu cua kajam naman asini pupatarvan tanitim 往正确之路的教育。Kituru tua makazwa tua mana sefesa jaran sinaya tucua kajaman-jaman 普遍存在努力就有成果的观念，常忽略社会经济制度对个人的成就的影响。例如，台湾大学被称大安社区大学，是因不少台大生来自经济与文教程度较高的台北市大安区，而近来受关注的唐品族，则是对努力就有成果的观念的反动，因为再怎么努力也没有用，与其努力而无收获，不如躺平。但这种观念则让人失去感激的心，包括对人与上帝的感恩，使社会难以共善。教会呢，部分教会强调顺服即蒙福，奉献越多，上帝赏赐越多。的确有一些兄姐如此经历，但这不意味此类教导完全正确，因这种教导常把焦点放在物质的富裕和外在的成功。人若为了追求这些才顺服上帝，其实已把上帝工具化了。我们顺服上帝是为了回应他早已赐下恩典，并借此寻求上帝国在地上的实现。箴言谈的是智慧与教育，是以敬畏上帝为起点，进而谨守上帝诫命，去爱具有上帝形象的众人，与整个受造界共生共好。延年益寿不跌倒，是对我们寻求
敬畏上帝而得着智慧的鼓励，而非终极目标。这样的教育才能正确塑造我们的生命。Sinaya tu soa kajamajaman sini para luar jalan Cina pas semalau tu su sini pakin menemukan jen 我用什么期待与观点看待与进行各种教育？教育有帮助我敬畏上帝、爱人吗？Sinaya tu soa kajamajaman latinana gemalo kinum saka kainuli Dala kilivakan anya kamai dari babau laso pinusarajakan kumalia kituru kumalia tumuruamen tua cau-cau lamana nama kajwa tua mana sefusa jalan nama paalai dan sunanya cemas mahasiswa tua jakan mapu latang cau-cau ai mazai ai kacauan lana makaya amala lungwangwa ayamana inuri akiau o inuri pakata sumadan Yesus Kristo amen mali tu soka jamanaman na makatina na misa selang sumupu kituro kilaroy to mana kainwa sumat latina na tapulingalingaw latina na takamalan to warung to kinuman no sumat ayakana papupitsur atisu na tiaken latina na sudiva tu soka kini adawan 大家平安。